Ine nkoromba urekeri banini guti muntu kwite nontu bwa murimo wa korera hindi ni matano magwatikanite na murimo uyu. Tukithie na mbere nsoni ciengi nyuma ya njogu cire kugwa na gukwa muthituni wa Nchoroiboro wa ndini ya Ruiru Rwarera. Kiume kithiru njogu cingi muthenya wo mundiri kwite muthituni wa Kamutune wa ndini yo ino. Akari mariuga njogu ino irikuwa ni kumane na yura na riu makuromba thirikari gucwantaira nontu ona nkinyagia kari mongwa ni maringikite banene nontu bwayura mariuga onethirwa mbura no ikura no kumaraitha makumiraitha na metho nontu mbeu cia kubanda ona matena cio. Nyuma ya njogu ijiri kugwa na gukua mwitono jwa Nchoroiboro wa ndini ya Ruiru Rwarera kiume kithiru muthenya jwa narua njogu yengi nayo ni gwite mwitono jwa Kamutune wa ndini o iu kariba nture betete na mbere kwanda kambe wa me mwito juju rapankena na ju berigirite kurumakanya makautheri kuma kiri njogu iji ira baugite gwa kumane na mpara baja gintu kira giutumakia na inya mono imbarere inture ci na inya mono nontu gategera na ndi inya njogu ciongwa tiugwa ikugwa no ruire oruria nontu jengi nira gwite ruguru aja ucu na thaa ici twina imani inya njogu iciri aja batua tukaijega tufungite kenda tuona no ekua tuona bia kuruma na ndi batua kira tukwenda mono ngabana na turetere no kamutu nontu inkuigua keja ruju Ruiru Rwarera neje na mutu nontu tayari tukuroma Murungu njogu ekua na wirigiro bwetu na ndi kwanja njogu igatie gokira tukuthura na inya sana tutikwenda buru tutikwenda yukira turigwa daktari ari rweje tukorine tete tuthukiria nyama na ndi Murungu na tethi daktari akeza na njogu ekwe ni woni nkuromba ndi oni ndi mukari o Ruiru Rwarera wona Ruiru Rwarera kuri na mpara mono itugutegera tukona kinya nyomo cia kithaka ga ikuthira kou itukuromba thirikari itutegere ya ti kampeni na timbeja cia kampeni tweterete kunyama tukona ya gathumba kuria acia njuire iringi nthi ni mpara na ndi nontu kwina mpara njogu ciina mpara antu bena mpara inya batu turia tweterete no turia njogu iu tonetha tugatetha tukwena arua nontu Ruiru Rwarera kuragire mpara nkurukia karipapa baruga mpara iji nitete na mbere gwatika kinya kari nteriu na ara bate kuona gintu gia kuruma bakiromba thirikari gutonyera na mpwi amo kinya kwethura mbura nitete na mbere kura boka bagumitega na metho jontu batena kinya mbeu cia kuhanda mpara uria kari inyuathira ikuraurire mwecimi wategera inyuathira ikuraurire teka inya twahandite tutathiria kuhanda nontu mbeu ithina urite inyo gatio ukeja kuona inya kibarua kia muntu ekwira ntorio ontorie kuhanda nani mbeja ngwikire tumbeu ukamwira nandi oni kabombikire kamutu ngaruge nandi inya kuhanda kwina thina mono na mpara ningi kwa njogu na ni twina inya mpara gwetu tutikona inya bia kuria inya na bonga batita bamwe batiwita skuru nontu bakwithira mpara uria ingite nandi twiromba MCA wetu uria twathurire bagwatania na kawira tumbe bombe turetera no mbeu tutihandite inya miunda twinyerekete buri nya ng'ombe gaikuthira ng'ombe gaikugwana nontu ikugwa uticio turithitie ira igugwa ija no Rwanda na itio tukinyira koi tuguri inya mithikali nturi na tutegere muno aturetere inya no musanda na inya njogu ira igugwa inya tha itujiria taka tukuwirwo muno itubati gwithira twina into bietu kenda inyana betu beja bakona into bira biareo tene nandi tukuromba thirikari tutegere twikerwe ke inya njogu gaciukwa ku mwithune ende imbura Murungu tukuromba nontu thirikari tumeta kawira mwangaza mithikali nturi bate kwinya Ruiru Rwarera bona batio turuku kwimpara inya batio twetete kuwa ponjo wicietete ikuwa ito iba twikerwe ke tabathali kawira twamuthurire kenda twailakia na mete ya andi ko mete mio yeto mbata ya kinya njogu kura ni kura nduto tena bia kwanda ende tukori matanta tukanda kaiyo tukaria mbura ni kura nduto tena mbewe kwanda twaromba tururu kinya mbewe twande nkiripotra Wairo TV kuma Kamutune Ruiru Rwarera gicigono kia Buri mbeta mawira kiri gia